Halapaini tu kapakamatala, honani filoa mataingata, nono atawa ke paihana, wekatalo moe o tu heilala. Halapaini tu kapakamatala, honani filoa mataingata, nono atawa ke paihana. Wekatalo moe o tu heilala. Ewisai, Rapakapo, Amasi mohono fuloto, Kaneo, Eneto, Namau ngaki e kai pono, Naetoko, Eponua, Etupo, Hapai ki olunga, Kemalui, me olunga, Atonga nyafai o tupua, Utulai na o tumatanga, Matakau no veka whakautanga, Matangi mari e koma wafahanga, Utokalonga loko e hakeanga, Utula aina o tumatanga, Matakau no veka whakautanga, Matangi mari e koma wafahanga, Utokalonga loko e hakeanga, Ewisai, Rapakapo, Amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto. Ko tu beku ngari ngau lere ai a zoom ke lama ke tau ngau aki ke hoko to ake tau proklama ko ia FATUFONUA he ahoni angi ko na e kamata mai i he ki sisteme ta ko pe ko ni tau foki mai hen ku fasisi foki fa ngau aki ai zoom ko hinga ko ene ko fa hanga foko o atuma pe live i he Facebook pe mo pe siko ni he YouTube ke lama ke mo mamata frato osma pe gai ni i ko na hu mai he YouTube pe ko e Facebook o lama pe ke mo access mai ke programa ai ka ma programa ko ne Zoom o la tu pe i tau pe siko ni Facebook ka to ki uploaded ke YouTube hane ka kato programa ai te mo lama pe ke mo foki mai mo ni ko manako si YouTube o mamata pe i tau Facebook ka tau to ki upload te tu i taimi ke o se programa ka ke piven ko le mo ke ta hoko atu mo ta talanoa ki he tu unga ko ni ku ai ko ai hopo ange ko ia na e kamata ke ta whatalanoa ki ai ki mua ko ngahi hopo ko ni na e whakahoko e mautolo hono whakawhai ko whakaton tonu ka ki he vote of no confidence ai he tu unga ko kai ke palo ti ko ia ai ka ke o atu ko ke mo tipeti ai vote of no confidence na mo ave ai ki he whamau anga o pehe ku mau ai ngahi kupu i he tau konistuto ne ta tau te whito ke kupu o noua, kupu valutolu, pea mo ngahi kupu ni mataha, kupu si iono. Na mo ngahi kupu na mohongo ave na e uesia pe la vea, e tau konistuto ne i kai ko ia ke o atu e whainga maari e ke mo debate, e ka whafafonga i he vote of no confidence. Mahina whokina i ai ba mo e tau kapo ia na e whakahoko, i he tawhaaki ko ia whakailoa, ai ko sea fale area pe mo fale area na tau kapo ki na tol hinga whakalao pe mo ia ka ke te ke ta o tu ki ai ka ko atu pe whainga maari ko ni ke whatala no mai mo he tuunga ko ia pe mo ola ko ia o hopo ka ta toki hoko atu ai pe hano ono wakai hano whakai ki atu ngahi mea ko na hoko i hopo Oye, malo biso solo e mau whainga maari e pa ko le peke hu whangati whatapu ka ta whafoki peke ki tuunga na e hopo he ko tutun ko na mai ne o ko maari ai asi mai e foi atako ya he e kono hinga e solo na o sia e tutuni o sia e tutuni ya ai whamaula hi kon ko os malolo a wite ne Chief Justice ko ya
I he isiu koe o e kai ke mui ki he rural posita. Kai. Pera ni hanga wha maalala mai makatuunga. O kune pehe ai o kuiai e totono ai whakamau. Ke ne hanga o ke look in ke internal process ai wharearea. Kai. Nei, koe wha maalala peni o ko nofo ke hanga o mai Tala mai he whamau o ia. Koe tai taha ke hoko hau mea peheni. Kau hoko, kau kuai to kanga mawahe e motuani ke isiu kehe angia me he tutune whamau. Ai ko isiu ia ke pe nolo ka te utoklavi kai ki mui. Koe tutuni koe witen i he eke na e whai e māten tapu eluelu. He kau aki mono ngau e aki ai whounga koe tohi ave takai ke whakamawhai aki Kai. ai hiki wahenga moi pepe. Kai. Koe whamalala koe na whai koe witen he hopo ko ia. Kono hanga he wharearea o silence o kai kia tono e whamau. Ke tene whamau e wharearea. Nai whamalala rewa e witen e whakaukau koe ni. I he wanoa hongo fulu, nai tānaki mai e kupu si iua ki he konistu tone fo o. Ai koe konistu tone ki muahe ne tuu, o kui he wharearea ke nau whau. Pe e nau tolu e nau rules and posita. Anga hono whakalere o e wharearea. Koe ni liu koe wana hongo fulu, nai hangarewa e whakamaulahi koe ni o highlight i mai. Ai tānaki nai whai ke konistu tone. O ne tūtuni mai he foi i mea la lahi tolu. Nai whi mau ia. Ma tui lahi koe rulen po sita he u isiu keke. Ka koe foi isiu pe koe ni la lahi tolu na ne pehe. Ai koe bills koe waki ia. Koe ua koe tolu koe petitions. Ai koe ngai foi mea la lahi tolu koe au tūtuni e kupsi iua koe nisi tone. Ai foi rea koe sara. Kuo pau. Kuo pau ke nau mui ke toi tūtuni. Pene pehe ka pau e mau e tohi tu uni. Kono mau ia ai kupsi ua koni sutone. He kuhange e peia hano tohi ai tohi tu uni i he koni sutone. Whakatakau ke he elemeni te tolu oni. Ai koe motions ai koe whakotu ke whahahiki wahenga. Kua pau ke mui a he whaunga ngau tohi. Ai koe motion ke he vote of no confidence. Kua pau ke mui moia ke he whaunga o whakatu i he tohi tūtuni. Ai koe whai elemeni tia. Sai, hau e whamau e tahatala mai io o wai jurisdictions. Hau e whamau e tahatala mai i kai o kai jurisdictions. Pau tege u experience au ha mea pehepe te ulau ha hopo o ku te paki tu upe ai whamaulahai. No mori o nau atopu upe ai ngai sai. Ka kono whakao whai ni e solo. Koe tutoni koe a weekend o tangi e wharearea ke au ke whamautangi. Koe tutoni koe ni a kupa na mai niafi te mautangi mautolu ke almoe ke whamaulahi. Ko hono mahu inga whau e mea koe ni ke provide hakereriti. Solo ko lava whakatu watu, hei kai lava hataha o fuakawa, ke ne tauhe ko ni sutone ke mao ni oni. Mototon, ka pau o ku vei ua pehe, e mea koe whatonurea ki a ko ni sutone. Aia ki a aurewa, koe whatongia o ki mautolu, ke ave ke au ke whekumi ke clarity o issue. Koe whatonea. Aia ki au o ku whoki peni solo ke mea goni na ta whatano ai ke mahu inga system. Ke ne hanga o whakapapau i hala whanonga repeatedly. So koe palapare mo koe na u whaalawe koe ki mua. Ai whengongo i koe ai kau tāma kau teka.
o asi lolo to mai he ahoni. Nai ka ke waha ku nai ka ke aha ka falala taha. Ki he whafotunga o ka whamau papalangi. Ka longa heni he foi mea goi ni o gongo i wai palparen. O gongo i wai palparen. Ka koini. Ko isiu ulu aki e anga fe hano whakatonton hapure anga whatatau ka konistu tone. Ka pau e tauntamutu noa pe ka whafofonga. Ka pau i fui i accept to nothing. Sai. Na mautu e ka whafofonga toko lahi. Me he kakai. Oku mau i he pare mea mo ne ka pune konistu tone. Pena mai rewa e whakotu ki whare area ke tāla ngai mo ti peiti ai mau lao goia. Ngawe ake whaunga o e tohitotonia whare area. Koe mena e maare ka pati hanga whatonga i solo nā ku whoki ane po e o se kuma o tūtoni. O tā whakafoki mai ai whakamalanga koe nei whai he lotonga he aho ua koe nei whai vote of no confidence. Ai hanga he se a whakamala ala mai he pongpongi pe te kei ke whai halau. Koe anga ini e tau whaunga te tau whakahoko aki ai vote of no confidence kone. E lau ai tukuaki i e lau mo e tāri. Ka oska pa o mai rewa mo takmi te mo fulu ke mo tipeiti ia. Sai. Toi au peko ke pongpong koe taha ai koe aho noia September. Toi whakamanatu mai pehe sea whakaosi. Mana toi haua e hoa eua pe whakaosi. Ai lau e whihui ba ai tukuaki i pa lau mo e tāri. E watu ko mo takmi te mo fulu. Pako ne whakarea peni. Kai oua e rewa pe ko mou pāpāhia. Tau tau vouti leo. E umana tui koe provision sira ko ni stutone. Aho e nima ke tipeiti ko pau ke hiki nima he ospe aho e nima. Foi Afrika wape eni. Ke whakakaukau e sea ke whakavave ko whiunga tipeiti ko unga ko ose aho nima. O ve ose taimiu halai. Ka koe mene e solo na hanga whatonga i pa kou kei whihui pe. Pe au te kei ke o maa ka whainga maari e ke o eke ke sea. Koe e whiawhi pe. E whiawhi pe. Ai koe nerea ni i hongo fulu. Koe hū mai ni he ua. Hū mai pe he ua. So koe whakarea ni na toi whanonga koe mea. O hui kai ke o manatu i haakure a pehe. Ta tau pe ki he kalake mo tokon kalake. O hui kai ke na manatu i. Na ia haakure a ke tau di peiti. E so ke maari e koe ki au oku iai mea uni hanga tala mai ai. He kohono uhi ngai so. Ko au nau tautou eke ke o mai e. Ai mini ti he nāku whanongo. Pa nāku osmahinoi. He na iai foi taimia he ospuga uraki lau. Pa kamata ke utu ke upea. Ke ospe lau e foi tuku aki. Pa mau tipei. Pe hoko ke foi di tuaki ua. Ena oska matatu ua uia. Ke u interfere i he foi mea gaya. Ke wake mau tipeiti taha he foi. Tak mi te hongo fulu he foi are keisi. Kana kua be moa hoi conscious ke he taimi. Pe pakai ke u manatu ina osi o mai. Koe foi whakarea mai koe o kui kai ke u manatu i hakurea pehe. So as the clerk and the deputy clerk. Hangeune hanga o mai na ua ke whakamamawhai a nei kai ka hane rea pehe. La ko manata solo ke foi whaiwa koe a godfather. Ai hanga koe kau polisi o mai taha kau hitmen koe ngahi 5 families koe kau mafia. Ke whakamonu koe hoko koe nau key witness. Koe aho koe na uia i key witness o tangutu koe he witness box. Koe ne tangutu koe asi o mai ki mui. Ko hono toko ua ni o punofo i itari o tangutu atu e whareho. Pea pisaiti ai koe tamahitmeni e kau mafia. Koe ne tafo kipe. I did not remember saying that.
mana ia i pe ia mea nane o soa matara ke kau polisi kai pe kento i manatu ia ha mea nane tara ko sio ko taimia ko na wo ngoi ko pale ma ka hanga o mai whakau ni so na mauraki request ai insansi mo leave ke ave mea ko ni ke situation patuka hanga lawa tu ai tu tun ko fa mau ai ko na ne hanga whaka ata o ne pehe o os awea pa ko os lau ai whaka ai tu tuni ko a witen pehe ne pehe o ko oange ngofua ke pesiu ke ai live ki he oange ngofua ki he ke plaintiff ke pesiu e judicial review ko ratu tunia ko pa ki tile e insansini o mai live ke hoka te hopo tu fareva tikite haureva e asfare ale aya o silence ai meta tau pena su ya a witen fe ka mo jurisdiction o ka ja hango fua o ka ja hango fua a fare area ko ja hango fua fa manga ke na hanga o fa mau ya fare area Ai koe, e piveni koe tō koe, ka pate u ki whakafoksi i pa u te hao ki hewe mea, ko ati ki whai whehu e ua koe ia. Ko ne tō koe, ne pehe koe he se ana, kai ki aha ne manatu ki hane rea pehe. Na mou te maha mou whainga maari e ke mou wakai, ki he miniti ai whare a rea, kure kōtea u mea koe ia. Pena tō o pito pe, ai whaikonga e koe ia me he le kōtea ai whare a rea. Ikai, te gai jau alo ke miniti sol. Alu peo ke mantui na live stream. Na live talk. Na live stream. Ka pate mo alpe ke pesko e whare are ane. O ke iaipe. Alu whanongo le leipe e nane os. Kai ke aha me ai e toi whakawei veua e ne hanga whakahoko mai whonga e whakahoko aki ai vote of no confidence. Koe. Whakahoko vare. Koe. Koe konga koe ni koe ho pehe koe na o si hanga he whakamau anga o mai ai ngofua ke hoko atu ke mo pesua eke koe ni koe ngana ne o si konsita ume a ko hai e tu e whamau koe ia nane urake o mai ke whaitutu uni koe ia. O mai kupa. E kupa pe. E kupa pe. So ka ke ko goinga ke riu ko ne position. Ka whanau mai ke ne lau ko he. Ko ne lau ko he palakalafi wataha ene tuun he insansini. The applicants rely on Rule 84F1 and he stated and the stated requirement there be a debate that in turn must follow the procedure for debate as per Part 4, Division 3 of the rules. No debate took place. Therefore, I find there is a real, not a fanciful prospect of success. Ai ko ne hanga o mai he ne whamapopo ko he insansini. Ko a position ko a ana. Une pehe une find there is a real, not a fanciful prospect of success. Ko nga he nega ka debate ya na took place. Pe wine up me ko pa malolo le va haulo aki. O se pe mo hopo ko e sirichi silika to tala ne afi Pe haure vai a ne afi tala mai. O ko ga ha ma fai fa ma wa ga ya. Que le te hanga o review ai ngā au a whare area. Ai koe foi manga wha maari e ia e so. Koe kakono whakaufofa koe kau. O mune hanga o whakaawa mai matapa.
so ge pe he mai pe foi ai ko feitu ke rock ave ka wa fo nga e nau consent ya fai nga mau lao pe mau ko distone me executive ave ki fare area pe he me pe ko ya parparema o mai ko ki he kono mo ni te o te whakau ni so ka paure wa kai ke aha mawhai e wha mawanga ke ne hanga o review ai institution hange ko whare area ke nau compliance ke koni sutone o bebe ta huwa ki fe o kwai ene whamatala na he hopo o ke iai ngahi mechanism ia i loto i he tohi ni ke ngaua ke kau whakofonga ko foi palpare ma whakalo sika whakakau ia ke te alo la ngai pe ai sea ki he ne whai haraki e sea ke whai tūtūni a ke ai ke au o kai palpare ma ke tau tūwani he aho ni whekau aki ka mo independent institution ko angai whakakau ia ko opinion ia o ko mai he konistitone ki ngofua ke ure aki ko whakakau solo o hanga nau ki kamata ke utuku noa i ta whaki koe o whakamauanga ko ngana ia i uki tokanga mamahi ki he whitu o gai tuku hau na ia i ki whatokanga mamahi ko ngana tuku hau kui wharearea na whakamureki pa ko whaitutoni kia i ko kabineti na vege uki tuku wangi tuku noa ia nge ai whakamauanga at that very stage Pake whanau mai ka hanga o te whakaukau ko ni ke ne hanga o whakafoki. Ke toi māmangi ai tunga whaingata au gai whanua. Nā ku whakatala noa ke taingo na whae koe hopo koe bribery. Ka tutune wa he lower court ke unseat ai kau minister mai kau whakafonga koni na nau i wharearea aho koea. Pea ai koe foi toko wha na e. Ai koe foi toko wha e na i tūtūni koe ke ansi. Koe foi taimi maria ni na uhanga whatonga ia e twist koe ai whakamauanga. Mana tui na whakatala noa ai hanga e taraketo mistaken yau ki he minister mo. Ko hinga assume na ni mistaken yau koe ni hao tala mai ki a mautolu ke mau whakahu e mau tangi ke stay e tutuni o e koe a manaki ke whakahoko i whare area. I he ene whakakau ko mau tolu e pure anga. Sai. Whaka oho vare pe ngai nai osi kamata whakamawai kau minister haia. O sai na wangi whakamawai na to whaka oho vare pe ai nau wheturi mai ki whakamawanga o whahu mai nau. Ta ko mene taha, ko kawene umea ko whatanoa gai e mahuinga nge tau pay attention. Ko taiwe nai whae hopo ko ya, nai whe maure mai whakamau tagia attention yare. Ke hoko ko friend of the court. Ke hoko ko friend of the court. Ke aia ko hono whakarea ko o fui terminology ko ya. Ko hataha o independent. Ka non-party ki he hopo. Pe o kai hane interest na ia pe ki he result, ki he outcome. Sai ko mea na hanga whatonga he aho ko ia. Ai whainga tā ia ko e whamau. Ke ne whai tu uni i he case ko ili. Pea moe hau ko ai attention yare. Ko whakarea o non-party. Ma kai hane interest i he outcomes. Ka koe attention yare. Ko whare ia pure aga. So ke maari sai. Ka whatonga i mea koni. Na nauhanga whakongofua ke, nau whakatake stay. He hopo ko ia. Ka koe katoa kau stay ko ia. Na nau i tua katoa. Si osi no wan si katoa. Ai whainga na ansit me whamautangi. Ai whainga na ansit mate.
nei kai na nau hao na to he fa mau tangi kana kai kau kai na lo te whare ko me ko whatara no ai o ki kai ngata pe tau ngā we tau tō pen ke pehe ke tau fo i he hopo ka tau pehe ko tau defeated i kai ki au ko tui o hanga he mea ko ni o whakawa mai fu matapa ke tau tō whakatoka ngā i haka mai expect ko ni sio na nei kai ke uheni he hopo kau to lawe tu ni nai to ui mai mai attention ya ha me fa ta ia pe ko fa maula hi o pe maua attention ya re ke ia pe Koi. la ko me ko mari ko ka o se ne fa tu ni tu oua pa ne pe wai ai akio por case o mamai ko ni tu ne rak tu ni granely os pa tu ni ko me o ne pe this is not a fanciful prospect of success. This is a real success. No debate was taken. I got the fakata konga ya ene tutun he hopo laki hopo ua ka ko tolu en one tafoka ba o ku kai be ga ha ma fa ya Vewe ai tu ko ni na as mahino foki i he ngahi hopo kona mo fa hoko. Ko ngā foka separation of powers na as mahino be ngahi mawhai, whare area, kabineti, whare area, whamauanga. Ko ngahi wahe koe mawhai ko ia, o ku pau foki ke konsita mo ia, pena uhinga e pehe ka whamauanga, ka pau he ikai ke breach he constitution. He kai leo kia hanau mawhai anau tolu ia, ke nau o wakai e whonga ngau e whare area. Ko foki taimi pete nau toki la vai, o wakai e ngau e whare area, o ka pau hanga he whare area mau i e koni stu tone. Ko ngai ko whi eke wai. ko issue ya ko ke tahanga o security. Te ke tau alu tau tolu ki ai. Mana tu ko hopo ko foi ka kano ko hopo situation review. Pasi mai he wha maulahi i uraki. O mai ko ni stu tone he kai nau follow a rule and procedures regarding a motion. Sai. Ko silence na fai ko silence be ko ga na ba fai ko pehe ko hello be mo fa ma wona pehe o ku yai e ma fai o mai e kupu hiwa no e ko ni sutone a mau e ko ni sutone ma tu ko pura fa tu ko ni sutone ne ngo ka to hono vahe o ma fai he sino tolu ko ni i he malu o ko ni sutone he ga ja ma fai e tu e ko ja me mal ai ke be ata yo fai te ri hape ko exercise ka to nga separation of power go ni anda he mal ko ni sutone ka hanga ko ni sutone o anga ma fai ke fa mau lai ke ne hanga fa mau pe tene review ha fai tu ton o nga institution ko ka pa ma ko ni sutone ka ko ke si solo te ke o ya ke opo ko ya ko ongo foi tu ni ko hange ko tu ni ko wite ni ko ui ko kai ke nau mui he fonga o he rules and procedure o ne mau le vai ku si ua ku pono ua ko ni stu ton pa une beheva se mau ke ave ke review full review ke ne tok decide me ai he vai prospect vai prospect of success me ta tau pe pa mo ka mo tu ko ko pa te ke tau alde to ke foi review ko foi fehui pe mo ha mo ma fai ko me ko maria ka pa te ke sio foi tu ko pa ko no fare o maria ia e ko ke ne hanga ia pe mai ke ne to clarify so ke ne foi fare I rule the court has no jurisdiction to hear the application for judicial review ayo ko ke ne to hanga ia te o mai ha clarification o pe o ke mau ko ni su tone he ke fai hopo ko ya ke ko foi palopare mai o fai ke e sio ka paure ko ke ne fa ata e ia ai me ko ia o na mare ia fo ke he tau kapo kon e fai he fai loa ai fo ke na be fo ke fare area ia pe mo exea na tau kapo ko foi ko ngai o finga ke o mahinoi
Ai ko ngai ni I kupu wa tolu ko I he tutu ni I he whamatala ko ana pe he rewa he me a ia. Ko merely not following the rules does not intend itself constitute a discrete breach of the Constitution. Ai ko na uhinga foki ko uhinga whare are a ia mo na tau kapo ko mo eksea. Ko kai ko ke mui ko he tuku aki mo whai ka pau ko ke mui e whare are a I he tu uni pe ko rules. O kai ke uhinga ia ku mau wai ko ni stu tone. Ko nau tau ka pe nau o mai. Ko tau kapo ko se ke tutu ne fra maulahi. A fra maulahi he kupo no taha ko o tutu ni ko he sekula. Such non-compliance can constitute a breach of clause 62 subsection 2 of the Constitution. Yo tamai fra maulahi ia ko non-compliance ke rule and procedure I he motions. O hune constitute ia I preach a constitutone. Ko e whatongai o kai ko issue ko toa pe I he whare area o hune preach a constitutone. Ko issue pe tolu wai. Ko whaunga hano tari ha bills, whaunga hano wahoko ha motion, ko ha petitions. Tu une ko constitutone ai whamalala he whamau e wite. Tutune con istrutone ya kuo pau ke muy ke rules and procedures. Ko fa malala ko fa maulahi. Fo yiri wana to fa be wana hon fulu. Ai ko ngai case ko ki mu ai. Kai ke lava ya ngau ai. Ke ke hopo o mau ko de tutone. Ke ko he ku sio ke fuma ke foi tafoki ko foi uten ko ia tu fai kupa ka ko se ko foi konga dana ne na hanga he fare area ia o tau ka ve he na tau ka po na tolu ko sea ko tu ko fare area ko sea ku ne decide ai u me ko fai fare area ke mo fa hoko hange ko ane pehe ko hafu u tutu uniko na mo fai ai o kwai ma fai se a ke ne talamai ko fe unga ka fai tipet mo hafu pa pehe le na fa matala na tolu he konga kilalo pe ku puan tolu na ne pehe le na tolu ia ko hono lau ko ia o fehu I to he fehu I ko a moto ka fa fofonga I he vons pe mono lau ko tari a pare mia o malava pe ke u ia ko tipet pa na pehe le so na muy pe se ai me fale are ke tu uni ko nga na fai peti he lau ko mo ve ui mo tari mamba mana tu ya ku pa ke u me ko ya ne he sio ka pa ne pe ya ku ko a ke men ka to ko ni na o ha ke pe he hopo ko ki mu a he fra ma ko ka hange ko fa ta no ki mo ka pa ko fe to I aki a man pe ya ke he debate tenta sekula supi aman ke debate. Kai ke solo ko palo parema fokia. Kia au o tunga pakama ya kwa uka hafare area. Ke na wanga fo tu umai ha definition fo ke debate. Harema te aunga ke te hafare area tau feto ya ki beta do tau ni mai. I mean ko alwenia fatonu rea ya ke albenia ke kau ka moe pe hat pe secretaria la pe tal ton huia pa fai aquí pa que te fa que o fe unha pe ka pa na ha huia me le volo to maula lang se so I lo ne ha me le volo fai tutu uni ma lo ta hai highest noble office e na hanga o fa ma ula loi ai mama fa ta mai o pe lo xio o whakawe wha mau ni. E kusio ko te ne whinga taiwet holo ai ne whai tūtōni. E moe ne pehe wai mea he o kune hanga. Wai mea ia solo he ne discussion ni. O kune hanga highlight mai. Ai makatunga te fito o uhinga institutional review. Ka ne pehe rewa. The availability of this test
drives good governance. Kalau tu kalau kau pada sio he kalau fauna, ini hanga fenga ke famala ala. Constitutional review allows ordinary people to ask an independent judge to decide whether a public body has acted lawfully or not. So offer a judicial review. Solo ka pau te pehe kai te nauhanga o review e utu tori ko ni ke ne provide ha clarity ke mafao fatongia. Mo pete tau alki fe. When there is an imbalance of power between individuals and the state. Fu ai ko uhinga mau inga ko kono ai kondistione ke fa hoko na pure fa te tau ki ai. He fu ma na to fu ma faila. Hanga he judicial review of which effective accessibility to all. I balance it for my fight go ya. Kako frarea ko fa muy the availability of this judicial review to drive good governance. It also enhances trust in the state institution and public decision making. So, kono mahu ingai ko judicial review ke tau lava whakapapau pa tau oanga e tau whalala ke kau whaitutoni. Kono tae whai e mea ko ia. E whehu ia i pe whaitutoni time and time again. Kai ia hala whanonga pau. Koi. Mauni a pito e... So kau hanga o. Kau hanga o mai e poini koi o koutu ia i tatawa pa mo witen, He tutun ko witen na pehe. For those reasons, I am of the view that the plaintiff has, at this stage of the proceeding, established an arguable case. Aya kone whakamao popo na pehe. The subject resolution prior to being approved were in truth motion. Ai kone hanga o pehe, koe mea koe na ave sekula, kono moni na ton koe motion ia. So ai koe motion leva, o tutuni koe ni sutone, ke muy pau, ai koe whilea koe na pehe, kuo pau, shall follow the rule and procedure when it comes to motion. Ai une hanga o establish koe mea koe na ave sekula, koe motion ia. Sai, pere pereva. As such, they should have been dealt with as motion. I don't get treaty. I hikiwahenga koe motion, Sai. Pereva he whamau. They were neither proposed or dealt with in accordance with the rules applicable to motion. Na kai whakahoko ia, whakatatau in accordance with rules applicable to motions. Such non-compliance can constitute a breach of Clause 62 of the Constitution. So, I go parte tahanga o mai foi whama popo pe ko ia ki tipeti. Ai go na lave kai go a kupa pe ia insansini. No debate took place. The applicants rely on Rule 84 and the stated requirement there be a debate that in turn must follow the procedure for debate as per Part 4, Division 3 of the rules. I find there is a real, not a fanciful prospect of success. So, koe mea kau maare koe kau, e foi elemeniti tataupe, o ngā koe vote of no confidence na kai ke dealt with compliance per moe rules and procedures. Such non-compliance can constitute a breach of the Constitution. Aya ko argumenia na o mai wite ni pa ko tu igen.
hanga e kupa ia heni o avoid ai whakaukau ea. Tara mai e ia tara mai e ia o kei lahi pe me ia i rural e posita ke e vese ai ke ai palparema koe tai tipeiti. Kani o mai o mani rifea mai ku whahiwa. Solo koe ngahi palparema whakasistemin go ki ai. O koe palparema e sio ke tutuni koni ai whamao. Te uhanga o race ko issue. At the same time, te mau ave, kono whakaofo o whape koe a bill got. He ulotonga ua te imbin, ai foi ongo, foi tutuni loa, os ave whare area ia, ai tutuni koe a weekend ki whamautangi. Koe tutuni koe ni, te mau ave mo mauto ke whamautangi. Koe mengo o kou whihu ia rewa, ai foi process koe o whamauanga. Koe hopo koe pui, nei lava whamaulahi ia, o expectate foi session, special session ia, ma wahe ki he keisi koe primary. Koe ngā, koe tari koe a whare area, ki he likalati mo i likalati. Ki hau ne to ton ke ai foi mea he koe ia i he mea koe. Ke nahanga, he koe a bill koti au toki i a pia bena au tohe a bill koti tu oua pe tau. Ai ako e peleri, mo oktopa. March February e September ko foi to o peta ko me ko ha ko ki ai he tege ke a fanga tuku ko kupal fa e fa kupsi ua o fare ai o pe ga ngo fua e fare area hili hano te pire ha voto no confident ke to o maha asenita ke kai o waleva ko a fanga tuku e voto no confident I hene pehe o kapau kei saren se tutun ko ni I he whamauanga o te ke konklutia. Te ke kia whangatuku ia. Ka mahu inga ke mahanga whatoka ngai. Mea kani e solo na whalawe ki ai. Ka ko loto pe ke o te hanga te reiterate. Ko e mau fuakawa ke tauhi koni stutone ke maa o maunion. Koe koe mau fuakawa ma toke whamauanga, toke mau fuakawa ke wharearea, toke mau fuakawa mau tōria, koe apasia ia ki a sihoa, koe fuakawa koe. Kono mau ke hange mau ai noa ia I, ke hau koe tae apasia ia ka sihoa. Koe lawa e tohi koe kamataanga e potoa ke, koe te apasia ka sihoa koe kamataanga e potoa. Ka pau o kai ke whakamau I ngai foi whakaukau e fuakawa na e whai. O no whakaukau pe koe tau whono ngaki whi. Ka kono, na iai whuke uki mana ki au solo koe. Tau ngau e rei e nia. He hange na kongo e hanga I whamauanga whakatonton mai mau tolu. Ka kei o vare au pito he foi position ui ai. Pa kono whakawho whape ana he kio system wise ke e prese u mea koe ni. He kei taulawa o reform pe ai kabineti pe mo whare area without considering ai whamauanga all at the same time. He koe foi systemi as a unit o kai ka pega o kuna operate in isolations. O hai na autoria koe foi unity koe o hai ka do na do he koni sutone. Koe foi mea ko fi ai e a o pe mea ko ni ke whamauanga tangi ke ne vete mai he koe mahu inga o whatonton acumen koe ni ke taulawa continuously improve ki ka hau. I mean, let's take for example, do nothing about this. Eu te wheu ia mea ka tau tafe pe ko si o tu tau alua I ki. O mahina o pito e mea konta o whakia o whakatara noa e piveni. O kaku tui mahalo e ta whaaki koe ni o te tonu ke te wakai
o kuai fo ki mo palapale ma ko ne taha ko ni fai ke sio e lava pe moton me fale area o tokoni ki ai ke ai o ai u la o tohi ke mahino a pito e ko tau sio ko ni ke hopo ko ni an ko na fra ko manteni I fa mawanga na ia lava e fra mawanga ia e fa mau ia o sio o hange ko me ko na fa matala ki ai ko tohi ave takai o kai ko ha motion ia ku mo ha fu o me o stohi I pe I he lao ia mo tu ni ko ha mo ai me ko e whaka hoko ko I whare area ke ngahi mea ko mo whai o mahino le vai ko tohi ave takai kui tu ai ia I he u mea ko o stohi ka ko ni foke o kulava e whakamawanga ko hange ku na ulava na tolu ia convince e whakamau o koe kia definition o koe kia ha uhinga papau ia o debate pa kuna fokotu mai na dole o mea ko ai hange koe kia lava ia o define ko hai ko debate ai ko totonu rewa ka pau e ku sai ku te mo wa o ke whamawanga tangi e toki hanga whamawanga tangi o whaka a whanga tuku e umea ko ia ka pau e alatu ke whamawanga tangi o ku kei tu upe tu ngata tau koe kia lava ia o taramai ko o mea ko na asfai na ko o gui pia ko debate pe ko tonu rewa ke mohanga rewa o fai fale area hano liliu ai utu uni ke ke frapau ko debate pa mo tamare ko hinga debate ko pau ke hamo e ko inga he ko tu ia hange o ku a unu fale area ia o fakarea o ko ki ha tu uni pau ia mo tol ke debate ke yo ngot be piveni Solo, koia, koe whatata to ton ke mea koe dia ko palave. Koe ke skapa kouki. Pa te ute kita whanama ke skapa kouki ke ui me koe kouki. Koe wira e kuhanga o whatonga e kuongo I maulalo koe I whotu me he whare area. Pe koe hau me fe, pe wau me whare area, pe wau me he loia whare area. O a mauni pe hono lau ko tipeiti. Solo ko toi tu ni o guai foi lao ai ta ua tolu fa ni maono titu walu hiwa ho fulta ta ua ta tolu ta fa ta nima ta hon ta fita walu ta hiwa no wa ta ua tolu fa wa ni ma wan foi lao ai wano o ne hanga o define mai o guia go rules of debate. Ko debate uinga kai a mautol ko fare o kwa no lao o debate o te kai ke a hame ai au asi ai e a mauni ha feto I aki ko debate e so ko kamata pe rule of debate o pe every member who wish to speak shall rise in his place and address himself to the speaker. Na kai ke fa debate ai koe mawhai koe wange mawhai koe wange he lao ki he sea ai koe ke whamatara mai pehe. If the speaker or the chairman is of the opinion that the question has been sufficiently debated, and if a motion is carried, the question shall be put to the vote. Ai ko nga ke ne faya ke kana ke foke amana ke faulao ya to ko be ha speaker ke te rea kita ka issue da mai o sufficiently debated ke te ka hu nga nga ke lao fu ile ko sufficiently debated if the speaker is of the opinion that a question has been sufficiently debated ke pe ka hu nga ne fu fare ai ke sufficiently hammer pe of opinion that a question has been debated. Kate tana ke foi ko sufficiently debated.
Wa wa lau o ko fa ma ia he fa kau o fotu mai he loia pe ko tau kapu ai fa rea o ai hange na ko fa mata ko lau pe ko ai tohi tu ko ki pa lau ai tohi tari o amount ni is sufficiently debated o ko pe au tau te foki tau toria masio tau te foki tau ke va ta Kiauia is an insult ke intelligence e kakai. A whahinga whakaukau pehe. He kono inga was o mai pehe lauia e totutuni, so totutuni e. Koi kupu wa ano ai, koi whaungai o whahoka ke tipe tipa, koi angai no no whakahoko. Hala ke ke activated a rule of debate. Nau pehepe na do ke hikinima ke tuku ki ta whaaki, ka e vote tai debate. Koe. Ene pehe is a breach of the constitutions. Ko taha ia ngahi whai ngata au tau whianga ngai moe piveni i he taimi kou whai ngahi whakauhinga i he lao moe whakauhinga ngahi mea pe he tutu uni whare area moe mea i he whakamau a ngā ko i ngā whoki he ku ko ngono whakauhinga e whanki i kupu mo hea fua ko wakai he whoki he tutu uni koe ni nai whakahoko he whakamau lahi na ia e ngahi poini lala he nima na ne o mai tuku ke hange ngahi mea koe ni kuke lava o point out i mai koe ngahi mea o ke pehe o ku whepaki pe aku tu whihanga hangai ma tu une witen. Aina ne o mai koe konistu tone o tonga koe Bills of Right koe case e whatowhiri mo siare koe menuolo koe kabineti pa ne whaka ose kono ni maa koe Latima House Principles aku tano koe separation of powers. Ai o mai lewa ngai fu mea koe whakotu me mua. Ngai fu mela lahi katoa ko ia. Pea whai rewa u whai tutu uni koe ne whai rewa whai U10 koe ke malava ai whamau a ngā ke ne wakai ai whonga ngā ua koe ai whare are. Koe whakau whakau tuku pēia i he whai mea koe nuku nau o mai. Ka pau o ku preach he konstituto ne o ku iai mawhai whamau a ngā ke nau wakai i whonga ngā ai whare are. Ka pau ko tutu unia tala mai pēia o koe ke maha totonu ia e whakamau a ngā ke nau wakai. Ta e wakai i pe o ku bridge pe i kai o ku wai e rewa mea totonu ke whai wakai ki ai. I he ta whaakapau ko uhinga totonu pe e whai tutu uni. O ku kai pe ke aha mawhai e whakamau a ngā ke nau wakai. Ai ngā ua kai whare area. Ka te eki ke wakai i e pe o ku bridge e konstituto ne pe i kai. Oia. O ko kau mau he kua ngoi au pito. He kapana ne toi whakarea ange ko uhinga o kune of a view o kai ke puitse koni sūtone. Ko te wema ki top down e ti me ta whaaki koe whawhawhonga. Ka go ilo i pe te e biveni wonga te pe? Iyo. O ke whanau mai? Yeah. Iyo. Ko ingai kapana ne hanga whakarea ai ne tūtū ni o ne te o maha o huinga. Soka hanga compare mo tūtū ni ke taki sioi. Soka whakarea koe a conclusion koe whamau ko ni. I rule that court has no jurisdiction to hear the application for judicial review and dismiss the plaintiff's action. Ai ko ne ngata ia ko ne whai tutun koe kai te paha judicial review ia. Kai ke ne talamai aha uhinga, tamai pe ia. So kono ke koe mo tutun ka wite ni o peheni ia. For those reasons, I am of the view that the plaintiff has at this stage of the proceeding established an arguable case that the subject resolution prior to being approved were in truth motions. As such, they should have been dealt with as motions. They were neither proposed nor dealt with in accordance with the rules applicable to motions, and such non-compliance can constitute a breach of Clause 62, subsection 2 of the Constitution. Okay. So, I was going to give a mabobo, but the defendant challenge to
jurisdiction is refused, the plaintiff has leave to proceed, and so forth. Ko uhinga o uhinga lelei, o nehanga o set up mai e foi platform ke lava o tauhanga o uhinga i lelei ai tutuni o fai. Ko foi tutuni go hange go haki. Hange kaipo. Kapana osi soko osi pese ne discussion ni kai ke ne te hanga ya pe mai pe I rule the court has no jurisdiction. Tara mai he tama koe o koe jurisdiction. Tara mai tama koe koe ke he foi issue that solo ko fe o te mea ko ni there is no difference ai ongo foi elemeniti loa. Koe uhinga koe mo foi motion loa, but they were not dealt with according to the rules and procedures. That was the issue for essential. Ko mea ko wongo I, ko kehe ongo fai tutuni, ongo whaka maula la. Ko mau tahana o se tutuni pa whekau ke whoki kia se. Ka koe whaka mau e taha mahalu kai ke whie whoki. Ai ko ni tu ko ni e piveni ku osi ma ko ose taiminga awe o witen ye. Ko haere mo fa mau ai ek fa mau lahi dai nimi. Tige ke ai ha mahina. Ka foke u mea foko ya he tau feu ia. O tauhanga o replace taha aki hano mau mahata. Taka pau tau amanak ke tukuangi ha fa mau pau ke tau lake hanga advertise tuunga ko ya. Ke unga ke na hand over, o ko kau e mea ko pe ai o hanga he foi tutunia ko ni o to o mai e ngawe o to mau ingang ke whaka kau e he foi pono nganga ko ni tau ai isiu kon mo pe nolo manatui ko sea ko he pe nolo o targetia ai ke mahine foi mo ni mea ko sai ko targeti na koia na sekretari he shipping ai go na whatau e asika na e waki osipe Royal Commission go ya tu une ai atenseniare palangi o John Couch ke puke o whakailo e perjury ba mo falsification of document o mea go ya tutuni lewa mana tu ko kapnete aho go ia na nau tutuni ke whatau e asika ai go ne tuku aki he lipoti go e whamau whakatui Royal Commissioners ko nau tolu e nau o ku nau toe asi mai he foi manga whago ni ko e whakaloloma ia ke whanuan kai ke na tau meiki hanga noa he mea ko ni ka hanga he foi tutun ko ni o whaava mai matapā ki whaasia ke na toi whakatu tāmake he koe taha whoke mea ena o palpare maheni e solo ai position ko e pure anga mono ave koe na ungai mau la hanga koe ange koe na wala ke silini tai o mai ki whare alea o fe la ave ia mo ka ngai sino maalunga koe sea koe poate koe reserve bank ko frecevele ai koe na pare mia he aho koe na tutu nei ki whatai wapuna ai asika na whakamama whai he whakamauanga whakatui ai tai uhinga ai accidenti mo mante he tai whakapoto ai whai tutu nei kautaki kai ke hanga he isiu ko ni kau hanga foke lau solo ko whatara noa o kai foke aha tau set asenita me pe tau o nofa o kumia ke pure i lelei kai hai ki mea ku te ke pure i lelei ai tu hau pa mo anga hano whalere ai whonua koe mea koe hoko i he hala whanonga koe mea pea e pau ke hoko ka koe mea mahu inga te lava o pay attention ma oe te ki kasa ke te hulu ke te lava sia
Na os hanga noa au me foi ta fa hanga noa go fa kau go feitu go ke wa fa le ko fa le ka hanga he mea go ni le te fa mai ai fe kau aki ai ngahi sino o tanguti tu he institution o ko ke tari ui mai ki fa le aia kau ai pe nolo mo anga e tala po tala ko ka me ke te ha rocket scientist o ko anga ko no fa le ko fa mauanga o ki tatere haneo go ki ai no ia mo aki na tuange fa maula hi so to ko ni ko da fa maula hi to man ko e tingi pe ya ko petunia fa mau tonga ko na to ki ko ye apia ko me ku asi mai ko kupa yo ne fa ngan kesi o ila la hi e hange ko ke ha tau mua ya ngai fa le ke o hinga fo ke tau fifili u mea ko ya ka tau lava o fa hanga o ke na o mai ngai kari o fo e ko at the end of the day o ku fralere fo mawanga ki tu hawe ka so they should be accountable wa ke fe ma ko ke tu ya to ke fralere ha sino ta tari o ka ke u me ai ko uhinga ko ki ai for continuous improvement ni hanga he mea go ni o whakawa mai matapa ke taulo ke whahtokanga mawa he society media me ka kai whanua me ka whawha lea ke foi ta whaki ko ni sitisi Koe. Ko te mahalo mahino o bito ai whakatara noa koe ni ku o whahoko. O kono le rei pe kuhange pe ko ta whaaki koe na hopo koe na whahoko e whare area. Nau tōru e nau alu ke whamautangi o ave ke tutu na witen. Ai ko mou tōru le wain te mou ave e mou tōru ke whamautangi e tutu na kupa. Pea koe whakamau maalunga taha ia te ne toki au whangatuku mai. Ai ngahi mea koe ni ku mou whaike ai whakatara noa. Pea ku tike ki kakatu, tike os. Kone tu koni e toe whitakai e taha ke mo wau ki ai. Pea tau toki whainolo re vai toka hae hala whanonga ko ia. O ku tofa mai whakamau a ngā i ngai mea whakalao ke whai ai whanonga. Piveni ka uat peka te koe ka pau kuaha mea ku ke loto ke whaosi aki. Polokalama. Pea tau toki o ngā ko ki polokalama konu ta whahau ke aho niko ta hou mai peo update mai ke kakai whanua tu unga ko ia oi hopo. oye ko whamalo peo ia i solo ke mawhea mali ka kono mo ni o hanga he umea ko ni o whamahino mai o ku kai ke aha mea le rea te tau whikumi ka i whaingofo ko pau pe ke tau laka mga i pore ka ki au ko mau peo e loto lahi ke pesiu e umea ko ni ke lava ko mea lahia ka au ia ke vete popula o i kahau. Ke o te hau haka whafofonga i hoku tua na u whaingata ia u mga whawhakalao whakonisu tone koe ni. Mahu inga ka au soko hange koe isiu koe ni isiu koe ni o ku whaia longa. Ki au kai ke to tonuia ke mau ke hange u mau hanga i pe mo sea pe mo wharearea. Na to tonu ke accommodative au pito ai sea ia pe mo wharearea a ke mau whakatou pou ke ave ke o mai ha interpretation me whakamau anga lahi whikau aki mo mau whetō ke kia. He kai ke tui ko isiu pensol ai whaia ha kehe interpretation e lahe isiu ka koe whatongia o wharearea ke nau seek clarity me kau o technical po kau expert ko i lao ko me ko hanga ngo i solo me ko so na fenga na to ke fanga tua aki he jurisdiction ni kai ke hanga fe le ki kau mau ha mahino mo clarity o hala fono ke kau ka pau ko fanga whakau e ko hinga ko e ko ha he hangere wa wharearea ia o kune whakalere wao tāre wa whanua. He koe e te ha whakamauhanga e tari ui ki ai. Koe wao tāpe o te whakarere wai. Koe uhinga koe o kai kau tui o koton ke peheso.
ka pau o hau en afio ko kupto noa ko konistu tone ko mafai pure o fonua io ko fare ko kupto noa ko pure anga whakatu I whakonistu tone ko fuakawa ko ne afio te ufai e kupure o whakatatau ke konistu tone aia ko ne ngau e ufai whakatatau ke konistu tone te tau ilo fe ka pau te ne fe halaki ane hanga o whakahoko hono mawhai konistu tone ko ave ki si kiso wiwi ke o maha halau e kau whamau ka paure mau pehere wa he whare are ai o kwa kia toi mawhai ke nao mai o review pe unau comply ke hawhai ngā mea na ku waitunga whatu tāmaki a kui e whonua pe ke tau puputupi whaksolo pa tau hoha ka ko amanaki de rei pe ki he tau whare are e wana wa wha na ku pe ke mahal pe na ku lahi whaamki ki malolo mo toi hoko whamea koe niute na e uki whakau o taime whoki mai me ututune whamau tene o mai ki nonga mo whi maari e kau e uki lawa ki relax o ka mahino I nia so e talo ku mau e mea mo hanga o stati ututuni o sio ke pete ni ai hau le rei pe ne tutuni io wai case ke io o kai ko fancy full o ne abo na ko ki he ka ta mai o kai ke ha me mau ta mai pe kai ka ma vai ko ai ko foi twist ko na foi twist ko ya kai to ke pe mo si ko se ko fare area io te mo ti pe de o se la u mi de full a ko mi de full a po e fa mai na ke yo mana to ko pri a pe solo I would not mind doing nothing all about this. I would not mind. I would be okay, I would say. Kako uhinga grau hok fatongia, you speak on behalf of the people. Pea wika ke uiri sia, ke urea, ke ngai insasis peheni. Ke hau ya kapau nei, une I rei, I think I wouldn't be a parliamentarian. I would move on. Kau hanga he umea koe nia o mai ke te au ai mafasia I hoku loto mo grau maari whautang ka pau hei kai ke whehu ia ai ngahi whaitu tōni e tukoe whanonga whanuan ki whe kau hanga ko rau tau te ka peso lahi mea au te ke tau ilo lahi me ngahi veria polo te ke mama mai ka tau tolu lahi pe me ngahi I whekau aki ia I tua o uhinga I mawhuri u whaitu tōni kai ni o te ki tau awea ki ai ka tui e kai ke hoko noa mea kai ni o mama me fo tu toa toa ka tau amanak le reipe o fatso Alo pito piveni fa malo atu he whainga maari e koe ni lava ki whatala noa ki tōnga koe koe hopo a tau toki hoko atu ha whainga maari e toki hoko atu e tau ngahi proka mao whatu piveni pa mo e ngau e whaitongana Alo Pamalo atu ka tingi mo tolo e kainga mo lava o mui mai I he prokalama koe e ku whahoko he ahoni e whatufonua fo o neongo koe ki fo I prokalama whatu pakepe ma whahoko atu ke update atu ai tuunga koe koe ai hopo ai hopo koe hono ua koe ni ai hopo foge taha ai hopo koe mate ni ku mahi noia o ku tangi e whare area ki whamau a ngā tangi koe hopo koe ni koe online e hopo koe kau whafofonga e toko fitu mahape toko fia na e whaire koe ki whamau anga ai o ku tutu uni a kupa o kai ki a hamawhai ai whamau anga ke ne wakai I ngā ue koe ia ai whare area pea hange koe ku whamatala he whafofonga te nau tangi rewa ai kau whafofonga koe e kakai ki he whamau anga tangi ke whai me ai a whangatuku. Ai a koe tuu koe ang maari e au pito I he tau wakai ki ai tangi e whare area he hopo koe, tangi e ka whafofonga he hopo koe. Alu ki he whamau anga tau potu, pe toki lava rewa ke mahino mai. Pe koe whe ia ai tutu uni koe mai mea koe hala whanonga te tau whanonga ai. Au ku o ki kai koe polokala menia ke whakaanga ai whakamau, pe koe whakamau anga. Ka koe polokalama foke o kuma whawhahoko ke wakai ai ngahi mea o ku tui ai whafofonga I he ne viu ko ana
o ku paloparema. Koe viu ia e whakafofonga kune o mai, o kune tui o ku paloparema. Koe gei tui poki e motuania, o ku totonu ke tau whaapai ai whamauanga, ko taha ngahi pure. O tatau mo tau whaapapa ke kabineti ko wharearea, ko ngahi pure e whanua. Ka tau te whire whamauanga he ko ia, o ku tau amanaki atu e mau me iai e tau whamau totonu. Ka iaha whanua o ku ikai ke whaapapa iai, a hono whamauanga, koe whanua ia e mo veu mo lahi ai ngahi palaparema ke ka pau o ku palaparema e nau system whamauanga. Ko iai o ku mahu inga pito ke tau ke whaapapa ipe e tau whamauanga neongo o ku whaha ai tola he kau ngau whaporit he kau politikare o ku ai ngahi palaparema me ngai ta whaaki koe hange ku tala noa ki ai e whafafunga ka until o kulava o kau wau ki he loloto pa mo elito ngahi palaparema ko ia e toki lava lewa ke whai hanga awe ki ai ka kone tu he taini mi o ku tuunga ne ku iai ka tuuni ne ku o mai pea e toki whaitu uni ki ai e tau whamau angatangi pea koe a whangatuku i e tau whia maari e tako tau pe whamalo atu ki he tau kau sponsor whamalo lai ka ti modolu ko ilo pege ua whiua wha eni e toki whahoko e tau polokalama e toki whanongonongo atu pe mahalo ki he konga ki mui o e mahinani a tau toki foki mai o lere tau ngai polokalama pe koe wiki uluaki o whe pueri o ku kei lere pe tau holiday ka ngai taimi eni mo tau ngai family ke tau takitaha eva mo get together mo have a time mo tau ngai family ki mo tau foki ke ngai ngā we whahoko ka ku whamalo lahi atu ki he tau ngau sponsor ko toa pe ka kia haku mandui tiki na kai ke u mateu ke o mai ngai tu aki ke o atu ka ku from my head ko manatu ipe ko tau main sponsor ko ia tau ngai Prokalama South Pacific Loans o ki kai ke ngalo kau taha ko ni kau taha finance ko ni South Pacific Loans mo selectable noa balungi au walu hiva walu kau ke whia mau ha bainga palaparema o ke whia mau ha tokoni whapaanga ko e finance e ne tokoni taha o tau kainga I loto o kalani ko e South Pacific Loans 0800 88 9888 call selectable and South Pacific Loans. Ko e tau wharekoloa wala o ku o si kamata na whoki ngā we a page fashion store I loto nuk alofa hanga ke tau mai pia building ua fitu tolu ni mao no ka ku ke whia mau ke tā ki ai ke ngai taimi ngā ue me hafua telefoni ki ai ke ngai uta fo o ko ia ku o si au atu ki ai tene whiau ho mau ngai whia mau ko toa be wha malo lai ki he ka kaitoko lahi nā mou whadaua I wharekoloa page fashion store I he mahina ko November, December, hao ai ngai aho malo loma ngai aho lotu o mo kei ahia e wharekoloa o tokon lahi apito ki tau ngai Prokalama page fashion store I loto nuk alofa ua fitu tolu ni maono ko tau live stream ko loto ngai nu sila tainim e lama pe ka whainga kātoanga te whitu taki mai noa ua taha ua noa nima noa ono noa fitu o kwai e ngai whia mau ngā ue heni kau ngā ue kia ki mō tolu ka inga tonga mo nofo I Waikato o kwai e whia mau ngā ue leipa e ku amanaki ke whakahoko hena ko di e kamata I he wike ko ia ka hoko mai wike ka hau o lele atuai o koe sai tike kehe e tolu o ku whahoko I Waikatona o whia mau hakau ngau e ai ka kuke interest I he ngau e ko ia pa ke telefoni mai pe te ke whitu tak mai pe ka au I he messenger pe ko whia telefoni no wataha ua noa nima noa ono noa fitu pe ka pau kuke I Okalanini ke lava pe ko ke ofia te fitu papakula South te ke lava pe ko le ofia tu ki he fitu whae ngā we ofia tu ki Waikato o ku malava le pe ke mau ke hu kau he ngā we koe ni te kwhahasio ki ai pe lava mau atu hao
hau ki whau i kahe mea ki petrol money hau ki utu I he taime ko ke whanonga I ki ai ka kohinga ko ki nau tolu ko nau Waikato Hamilton o ku ofi apito en ka tiki mo tolu whainga maari e ni ke whetu taki mai ai au ka pau ku ke whie mao ai ngā ue koi a. Ko ngai saiti katoa koe ni I Okalani ni, ko te mahalo e toki foki ngai saiti ko ia ki ngā ue I he wike ka hau, pe ko wike hoko mai, pe te utoki lawa rewa ke whakahoko atu, pe kua hangahi lakanga ku atami ai, ke ka pau ku ke whakasio ngā ue I Okalani ni. Mo mea ko tiko ne kakato e tau prokalama koe ke ahoni, mo mea tau toki whelongo aki, I he taime foki mai tau prokalama malo.